दिनै बरदिन ख्रिस्टमास दिनै बे दिनावहाय बहाय 1 नं थाराइबारि बाथासिफोर बेयाव जोङो साफ्रोम जोंनि गण्यमान्य व्यक्तिफ्रा बेयाव ज' जाफैदों जोंबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ज' जाफैदों दिनैनि गासै गाहाय थांखिया जाबाय मा 2000 बोसोरनि सिगाङावनो फोरबो जिसुआ संसाराव फैदोंमोन मानसि हारिखौहाय मानब जातिखौ बासायनो थाखाय बे पृथ्वीयाव फैदोंमोन आरो बे फैनायनि दिन लानानै दिनै बिनि जोनोम सान हिसाबै जोङो 25 डिसेम्बर 25 डिसेम्बरखौ जोङो गथै बुहुमावहाय मानिनाय जायो ख्रिस्टान धोरोम बा गुबुन धोरोम जिखुनु 25 डिसेम्बराव मानिनाय जायो आरो बे मानिनायखौ लानानै दिनैबो जों बे थाराइबारि 1 नं थाराइबारि बाथासिफोरावहाय बेबायदि रंजानायजों गोजोननायजों जोङो बे दिनखौ लानाय जादों आरो लानानै गोबां जोङो बेवहाय इसोरनि बाथ्राजों लोगोसे आर'ज खालामनायजों लोगोसे गासै मानसि जातिनि थाखाय बे सान्तिनि जिहेतु फैदोंमोन फोरबो जिसुआ दिनै बे सान्तिनि थाखाय जों आर'ज खालामदों आरो गथै जाति महाजाति जिखुनु धोरोमाव थाया मानो दिनै सान्ति मोननांगौ रंजानाय मोननांगौ गोजोननाय मोननांगौ आरो सान्ति परिबेस जानांगौ गासै समस्याफ्रा समाधान जानांगौ बिनि थाखाय जोङो आर'ज खालामदों आरो पृथ्वीयाव जे जिसु ख्रिस्ट'आ फैदोंमोन बे सान्तिनि थाखायनो बे सान्तिखौ लानानै जोङो दिनै रंजादों गोजोनदों बे बरदिन मुङै बेनि बे गाहाय थांखिया जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानाय आरो सान्तिनि परिबेस गथै पृथ्वीयावहाय मानसि जातिनोबो होफैदों दिनै जोंबो बे बार्ताखौनो पृथ्वीयाव सान्ति जाथों जिखुनु धोरोमाव थाया मानो जिखुनु जाति जाया मानो सान्ति आरो रंजानाय फैथों बे बार्ताखौ आं गथै बुहुमावहाय मानसि जातिनो जों गासै जातिफोरनो हरनाय जाबाय बे बरदिन माने जिसु ख्रिस्ट' जन्मदिन হয় আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগত প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট জন্ম লৈছিলে আৰু কিহৰ কাৰণে জন্ম লৈছে বুলি ক'লে শান্তি বাৰ্তা আনিবলৈ জন্ম লৈছিলে মানুহৰ পৰিত্ৰাণ কৰিবলৈ জন্ম লৈছিলে মানুহৰ পাপৰ পৰা মুক্তি কৰিবলৈ বা মুক্তি দিবলৈ জন্ম লৈছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ জন্ম লৈ পেলাই 33 বছৰ পৃথিৱীত থাকি পেলাই কাম কৰিবলৈ গুচি গৈছিলে আৰু যিজনে তাক বিশ্বাস কৰে তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাব বুলি আমাৰ আদেশ দি গৈছে আৰু যিজনে তাক বিশ্বাস কৰে যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰে সেইজনে শান্তি বিৰাজ হ'ব বুলি কৈছে আজি এই বৰদিনৰ নামত আমি গোটেই 1 नं थाराइबारि बाथासिफोराव আমি একত্ৰিত হৈ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ মানৱ জাতিৰ কাৰণে অঞ্চলৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু যাতে জাতিৰ মাজত ধৰ্মৰ মাজত যাতে শান্তি বিৰাজ আহে কোনো সমস্যা সংকট এই বছৰত বা অহা আগন্তুক বছৰত যাতে তেনেকুৱা সমস্যা নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আজি বৰদিন শুভ বাৰ্তা এইটোৱে মই দিব বিচাৰিছোঁ ভাল মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ পৃথিৱীত যাতে শান্তি আহে মানৱ জাতিৰ ভিতৰত ধৰ্মৰ ভিতৰত যিকোনো সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান হয় এই আগন্তুক বছৰত তাৰ কাৰণে মই ডাঙৰ এটা মেছেজ পৃথিৱীৰ শান্তিৰ কাৰণে মই মেছেজ এটা দিছোঁ আজি বৰদিনৰ নামত